Kynhun Regional Democratic Alliance, kaba kynthup ya UDP, bat ke HSPDP, mynta sngi khandai tarik Ìaìong Hajar Pusau, kala Pyllait ya mat treikam, naka Bynta ke election banwan syakaluk sabha. Hakani sngi, laya donlang working president ke UDP, Bah Paul Lyngdoh, general secretary, Bah Jemino Mawthoh, Bah Kyrmen Shylla, Bah Balajied Synrem, president ke youth wing ke HSPDP, bat kiwei. Haba jingkren hakani sngi, Bah Metbah Lyngdoh, long chairman ke RDA, ula pynsngew mat Jingkular Kiba ke Kynhun kala Pynkhreh, naka Bynta ke election MP kabanwan. Kane nak jui KRDA akan jadi dekat nak Bah Pyllait, boleh presiden yang youth yang HSPDP, dia adalah ni dekat baru nak Bynta dan juga appeal dan manifesto kalau itu. Aku menjurong man ke election di hab yang balik ke Pyllait nak Bynta ban terwa yang lagi jadi kandidat nak Bynta kenika jingkren yang ki long mikmat. Dia kata ketika pemerintahan nak Bynta kenika MP election ada South nilai yang kampanye ini minta lah masih naik tambuna bat niso ba kebadai ini ke parti bangun ondra ya ke apil bat ki point bede nak Bynta kimat ki isu ki ba nak kalian jo RDA bat kunjur nak kalian jo kandidat un sin kam ya ki anda Haba oleh job dia kali election Bynta. The system come up in Islam ni, so kan orang nak kalian juni ini ya, lain orang yang kalian appeal, nak kalian jawab kerja dengan alliance kepada jawab UDP dan HSPDP, kepada ni lah, Sean yaki, agak ketian friend, ketian kasih, bak ketian garoh. The system dan kalian ni ya, lain orang yang UDP. Appeal akan ada jadi dua parti yang lagu kaji keempat yaki non terbuat di parlimen itu first long parliamentary seat bah kipoin di bangsa lagu angin kalau ini tentang jingkular board susu yaki district council kebar pada jingkular board yaki samla kebalai pada kayu kam yang jam sau kulit putih, sampai ke jingkren tiaw yang ki nongrap, bat garap yang jongki, nanti ke halor ke jingkren kertap mendari, jingkren tiaw yang tin kasih bat garo, agak kernet nokrat, nanti kita menjadi halor pun usam. Nanti kawai pat kepada ke syongsuk syongsan, sekawai pada ke jingkren tiaw yang belum trairi, nanti ke jingyat yang Kynhun, jingyada yang Kynhun nyam repat, keroi kil jong kinyam tunrai, alor kiriu slur yelek lanjut keri, nanti ke jingpersyak alor ke tombol yang repat, kawai pada kam korbarri. Nanti, kawai pada kalau halor ki civil service, kawai pada kalau kesensyar kadar kerukut, kawai pada ke India kum ke welfare state, kawai pada ke hak jom nong song di badan jumlah agit khadmat, nanti kawai pada ke kot ke kia, kawai pada ke hak halor Indo siap at kimar ko Indo, kawai pada ke jingyada Marian, kawai pada ke jingkren tiaw yang kintai. Nanti kawai pada kejuan nak kalian kontrol. Jadi kalau kejingkren part, kejuni, kejunggu sekerba, kepala sain dah nak kalian juga kum presiden juga UDP, bat kum chairman juga RDA, dekat bat KP Pangyang, general secretary juga RDA, balik presiden juga HSPDP,
Pada kaju ko por na kalian yung candidate Rawat Jun Katarin, candidate yung ka RDA na ka first Shillong Parliamentary Constituency.